Hello, welcome back to the channel. Finally, I can walk, but not properly. At the plaster, I can once me plaster for 1 week. So me keep it all up and it local up and non mangalala. Ni cousin, one of my cousin from my hometown, Bornali. Panchitong namdipu lapente pini mangalala. Hospital lami lapente. So check up them ji. The doctor open consult enji. Consult ma ini. Pipi medicine sa may pipi main ng G lang kaya pini main dapat palit naman barley no let's go pini bang kaya dia so chat lo sab so patmi dig long kaya ke jang lo lai pe pakheng lo kreng pami me lai to dama icheng da te coffee jam ya dam pami me lai icheng bang la sa si dam nang ya ola ta bang lo ta ho dam pit na lalu mo ola ta yo ना उधर लो लपेटे डपेन हेलो बन के सबसे हेलो है ना non 17 kilometer dola kudang palijiban hello lah e optaring nusi mi pami bilang sa rest 1 week susilo ki rest lo bed rest lo matini master api ne hatlo lo kante ini bangkala lo patumi dingan lo patumi dik chep dog dam lo ini bangke lo doktor na hospital lo pa sab sa consult sa me endon ko kasan ma ini aku plaster ke pre plaster ni ending main nang ni mak dalam je lalo kena ni dung bang ta ko matha bo ko pitong sa era ni ko kati language ka pre mo di hel tom sa arjulong ina mo so la na traffic ta dupik patumi lombang kira lar bi da jang pik mo di lai lom bi the da lang side lo pleng lap lo ang lang ke butung sa le nang lelo finally ang thula lagi adim do pikan thipping ma didi so I call her and I asked her to come here dak pawang to le easy day la ke pang thek ta adim do pikan ma didi it's a big place so inghong mom lo yo finally my cousin is here say hi how are you finally Karbi janda le tong chil dili ye piti ready ho kithu udana se gajab bejati hai and my mom is watching this vlog. Okay chalo lama finally after walking for almost half an hour just kidding everyone like my okay chalo okay wow nice A few hours later hudak penang lihat wang lo kengri sing roy lo angge sang pizza lo yo cute pigana dim ta angke nona por bangge 331 andang chip pigan lo ada pen hang na chuchi lang lang masap sujun lo lapuan wala non mang kyan gang chiong lo la si pini bangge obviously cousin hem wang lo daki ning hang ding lo an chui ani bangge an ga sap me didi nai pipi hai sami pini bangge an chu ling po non bang chicken na mi pulo dapen masap so dam chanang la angke nabak lang po itum chef antun bom jo seletli pias kelle alu my god bi an Chef Aki bilang sa may pro. If you want to get food poisoning, do contact me. Oh my god, periong ni. Aku hospital lang kami tuan. Yo lasan gali yo. Nege never le bango dak. Ni rumah bango putih ni game budam coy bon.
thì tôi được pick mà đi đi số số tôi mình thấy đi nó đặt bên broiler xin làm phone rồi cái pin hết cái ninh hàng link rồi chú có bên này अच्छा 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 ओके यो लेस अंके अपू मेरेंगल लेस के लोग सिद्धो अच्छा ये पाराम पिका अच्छा क्लासमेट चला पुसी दो नाम टांग लब यो ये नाम सराक को किचन और लो दम फिट करवार लो क्या तू दम फिट मतिक लो कितुन जी के ला लियो नंबर चुमी टेक जी ने आनखी लो पे निवांग भाई निगेटिव है निगेटिव husband material pinna kene ka kya bola tune Hello guys, so this is my room. I'm giving you my room tour. This is my soft toy. मेरा भैया ने दिया था मुझे. And then लप्पू के Captain America. He is my favorite. He is my love. He is my everything. अच्छा. And here it is Akaza, like Demon Slayer fan. You know who he is. And this is Black Panther, Spy X Family, and this one of my friend made it, so she drew this for me. And this one was like I used to put this picture behind my camera, like phone ka cover mein tha ye. And this one of my friend gave it to me because according to him I sleep a lot, so that's why. And this too, because I love this emoji. And this grave of fireflies, I guess, and the Demon Slayer. So now let's see what Abor is doing. Ta-da! I gave him some work. Did you finish? almost done Tomato. See, I like tomato without the seeds. I know it's like no, now don't come in the comment section. अच्छा मुझे बोल रहा है कि तुम बनाओ यार ये सब नहीं मुझे टमाटर without seed पसंद है because once I saw my roommate do it, so I'm sorry, I'm exposing you. Ano din si Gicho aning kihang kaprek matidi lasi lalo. So in my opinion, I like tomato without seed. जो guys आज इंसो से बने फन क्लेमर है just see समय चलो है हस्बैंड मटेरियल पते हैं सब तक क्लेम ला and यहाँ पे आलू काटा है प्याज सब मैंने काटा है आज excuse me oh yes oh my god and this is chicken ये boil हो रहा है मैंने दी नहीं तुम के रेंट सी के दो पिनांग में दी दी लसे हॉर्मो दो इधर एकदम पूरा like high fi it's not like that हम पसंद है कपड़े गलाम ना है दे and I'm not a good cook I accept it so you know it right. oh YouTube po mo YouTube sige lang guys how to cook chicken po YouTube lang sige sa sige lang amaning check kapit kira ni do ko man na di Pro chef pro yeah Karbi chalo guys mo wala kichugulis haba chikuli po nito mo nang nangon ikon acha laban la po chicken boil bom lo alam mangi broiler okay tom medicine do titi matisi first boil ni pusin like majok ta claim lo helage needed kanilo to chalo bye bye lapente ni previous vlogs na upload lo lapente na tuman na si selo didi ko son si ni keng jinglok era pi ko son fracture kelong ma hedi ang tupen ang share lo lapente na litum sa mi response mi pigan chireno ajad no choru perfect lo thank you so much lapente la lo la situation lo ke the kiri lang le lo matu sa mi ke punang ji hut ke phuwek lo ning chipa oi e athi ke punaing podlo phudet lo lapente experience lang lo lapente la lo non mang ke cousin nathalo bornali atum room sido lalo update nang pilo people see vlogs ami semar mitet nali tum simi mathaji matidi koson son ma lai lo okay finally yo han tun tang lo ni situn lo guys मजाक चल रहा है क्या हो चलो अल्लाह से कितने lang no pick ba na so अरे लामियो लो कपूसी lang no po it's very delicious like ang tin na doy wow to horo to an horbom lo yo ayon din ni alu ang tin sumat lang
Hindi daw ko dyan. Hindi dog dila. Seriously, hindi dog dila. Hindi dog de. Hindi dog de. Finally, pini bangela la. He masa sini pini bange chifil lo. Ajuding wo pi. Dak lang lo. Lata aku. Sorry. Dali na mina lata aku. Anul kapre ahem galila la pe anul kapre galila. She is from my hometown. Bihek में सी चिल्लांग रा पेडलो तपेंदे कार्बी जान जान वदी aku bangke busan em mina hem nang nang ni wadi bad dili long manger pita yo कार्बी an long sidu nang nang lo hala pu thanks to her thank you You're welcome. Nah, hem ada apa coba nih. shop ti ne hem bang lo dagi pg mani dagi Nih, Mak. dagi ni cuma si soche la se no lom chungkreng chat lo aku longi ayo Miss Assam. ya I've seen her Miss Kid Assam, sorry. My bad. Miss Kids awesome Take dal. Ah, ni chudang jing so ma bor. Dal chudung da thaya. wow Dal. Bor dal. Kami